Bela, Medicia, Galitamisha, Osmaga Dr. Mahabu, the Hono Gratore, Relega, simple things, few things. Aske dingwale fase, ka re gantši ke dira video ke rata re ngwale ilo jaaka fase gore ke kgone go sepela ka di-points tšela ke ngwadileng gore ke se ka lebala tše dingwe ka tšwa tseleng jalo le jalo. Okay, so this time ke no bolela fela. I just hope gore whatever e tla mo go nna ke tla bolela dilo ka mokgwa ka gona, and some of the things nka se di lebale tše le already nexetse ke dintletše mo monaganong wa ka. Okay, today ke nyaka go araba few simple questions. Akere go na le batho ba ile gore ka se sebaka ga se batho ba tseba gore na a se batho ba believe gore Modimo gona kudu ge re ba e ba ka ra mathata maitseng, motho wa rapela a feletša re if Modimo gona why a sa solve mathata aka, if Modimo gona why ke sokola goba why batho ba sokola, why batho ba sena magae ba robela ka sa mabridge jalo le jalo. Okay, so there was a question ile gore ngwana motho mo salang botša yona a bolela concerning ka mo Bibileng gore a kwešiše taba ya badimo ka Bibele bolela gore o khotile verse ya gore Modimo bolela gore le se la khunamela badimo ba bangwe goba badimo ba šele. Okay, so karabo ke gore ka nako we Modimo ga ba bolela sowe, Modimo a bego a bolela mantšu auwe e be e le Yahweh, e be e le Yahweh ke ena boletše mantšu auwe ga ba botša ba Israel gore ba se ke ba khunamela badimo ba bangwe gore ya bontšha already gore gora gore Modimo be se mo tee e be e le badimo ba bantši. That's why a re le se ke la khunamela badimo ba bangwe. Ga bolela ka badimo mola ga mini rena badimo ba re reng ke badimo ba rena re reng ke badimo gantši re badimo rena Basotho a ke re motlhobo wa rena re tla ba re relate to the ancestors botata rena le borakgolo ba rena kore borakgolo ba rena le bokoko ba rena ba ba phetše mo lefaseng le kgale before rena re ka tla ra ba gona ba bangwe ba phetše re ntše re le gona ba tlhokofetše pela matlho a rena ke ba ile gore ba bitša re ke badimo go ba tsona di-ancestors. Okay, so well Modimo gona and Modimo ke ena a noši ke the divine power, the divine light, ke ena the creator of everything, the creator of all, ke ena Modimo ko ile ra mo rapela. Okay, madanong ra buša ra ba le badimo. Badimo ke bomang? Badimo ke bana ba Modimo, badimo ke bana ba Modimo. Okay, ge le re sa le wa lebelela video ya ka ya the Anunnaki ke bolela ka tablet ya Enki le ra se ke fetše ke a tsebetša tla ke feleletša ke be ke boletše ka mokgwele gore ntho legodimo le tlhotšwe ka gona lefase le tlhotšwe ka gona, ka bolela ka mokgwele gore yena Modimo yo a bego a bitšwa gore ke Abzu go ya ka language ya bona ba mmitša Abzu, and then o ile a creator molekane a ntšha sa se ntšha mo mmeleng wa gage a creator molekane. Ga ba bolela ba re yena most o bolela ka lentšu kore o no bolela something gore a go be le 1 2 3 ntho gona ya ba gona, so o dirile ka tsela ene uwe and then a creator molekane wa gage a mmitša re ke Tiamat e be le ka language ya bona ke ena the mother earth. And then ka bolela ntho e la gore go bile nako le gore go bile le ntwa ke wa legodimo. Okay, before go ba ntwa yowe and then ga se no creator Tiamat a buša a creator batho ba bang gape ba ile rona ba creator ka lentšu, batho ba ga ba creator e be le batho ba ileng gore o ba creator gore ba kgone go thuša Tiamat ka tše ba mo thušang ka tšona. Tiamat le yena ba re bele o ba le very powerful, and Tiamat ke o representa metsi a go baba, metsi a letswai, metsi a le ra kry-ang kua sea oceans. Re ya re ga metsi kwa di-sea le di-oceans metsi a nela a letswai ke metsi le gore a representa Tiamat. And mo le gore Abzu yena the divine light, the divine power yena o representa ke metsi a majwang, metsi a la masweet. So go ba le after go batho ba se no creatiwa Tiamat lena a thoma o creator batho ba bangwe ya ba re ka nako tšwa ga creator batho akere yena le Abzu e le go the divine power, the divine light ba ba le bana ba bona. So ga ba le bana gore bana ba ke bana le DNA ya bona ya go tšwa mo go bona mo mmeleng wa bona, ga se batho ba ile bana ba creator with the weight ke bana ba bona bana le DNA ya bona. Okay, ba ka bantšha something from Tiamat bantšha something from Abzu ba kopantšha gomme ba le bana ba uwe.
and then bana ba bona le bona ba ba le bona le bana jwalo le jwalo akere ba ba le ditlogolo khukhu. So go ba le nako e le gore ga ba na ditlogolo khukhu, and then go bile nako e le gore go ba le a friction, go ba le digagano mo e leng gore Tiamat o ile a thoma o create batho ba gagwe ka bolela gore batho ba ba creatileng e be se batho kore e be le motho because o na le mmele o tshwana le nna le wena, o na le maoto, o na le matsogo, mara kgwetsa gore tlhogo ya gagwe ke tlhogo ya phofolo e itseng. O ba kgona go create motho le gore ke mmele but tlhogo ke tlhogo ya tau, o mongwe ke mmele wa motho but tlhogo ke tlhogo ya pere goba ke mmele wa pere, tlhogo ke tlhogo ya motho jwalo le jwalo. Akere ga ba create e be le ntwe la gore ka ge go na le digagano go bo tshwanetse go be le ntwa e kgolo. So Tiamat o ba nyaka go fetisha bana ba le ba gagwe, a nyaka go ba bolaya, and then ge ba ile ka mokgono and then ya ba gore bana ba le ba Tiamat ke bona ba winang ntwa yeo, and then ge Tiamat go na le ntho le gore o tlhabilwe ka yona, and then ya ba ntwe la gore Tiamat o wela mo lefaseng. Ke ka mokgwa gore the earth was created, earth e be se gona mo lapele e be le the other universes le some other planets, then ya ba re Tiamat o wela mo ke then o creator ga wela mo o creator this world lefase la rena planet earth ka nako eno ba sa tlhopitsa planet earth ba ile ba bitsa gore ke planet key, and then ga se no wela mo lefaseng, and then metsi ale go ba le metsi a maitseng, then yena ka sena go wela mo lefase o creator lefase le la rena, and then metsi a rena da na le letswai. So ka morago ga yona ntwa yeo, and then go bile ntwe la gore ba tlogolo khukhu ba le ba Modimo, and then go ba lo ba mitsa gore ke Anu. Akere Anu o le godimong le le gore le bitswa gore ke Nibiru, ka nako ngwe re bitsa gore ke planet X, o le godimong le bitswa gore ke Nibiru, gore gore Modimo gona wa phela, Modimo o le godimong le legologolo, go ba le magodimo a mangwe gape on the sides, go ba le di other planets, other universes akere, and then go ba le other planets akere. So go na le di parallel lives, parallel planets, parallel universes, ga se universe ya rena fela, there's other universes ga ba bolela ba ke about 12 universes. Okay, go ba le nako e le gore Anu ko mongwe wa batlogolo ba Modimo akere ba ile ba na le DNA ya gagwe, o ba le bana, and then go ba le nako e le gore ba sentse batla mo lefaseng leke akere go tla ga bona mo ke ba tsa ba nyakana le gold. So bana ba le ba romuwa mo ke ba roma ke Anu akere ke Anu I think e be le great grandson, and then o na le bana ora bana ba le ba tla ba di great grandson tsa Modimo, the divine power, the divine light, and then batla mo lefaseng le ke nete ba kry-ile gold, and then gold e la nyoko epiwa ba ka se kgone go epa ba nnoši. Go tlile ngwana wa mathomo ba tla ba buša ba romela wa bobedi, and then ba romela le ba bangwe ba batho ba ile gore ba ba bopile, batho ba utswa ke the igigi ba re they were very strong and very tall, e be le ba ba telele and ba ina le matla e le ditšitširipa tša batho. Ba tla mo ke ba tla ba sepela ka a flying sauce like this thing, ba ba šomiša a flying sauce go tla mo lefaseng leke akere ene la re bitsa gore ke an UFO, unidentified flying object. Ba tla mo lefaseng leke, and then ba thoma go epa gold, ga ba epa gold ba dire mengwaga di millions and millions of years ba epa gold, go sena batho mo ke nna le wena re se gona. So ga ba nne ko le gore batho mo strike ba re no gape le na le re tša jwala ka di-slaves, mmereko ro berekang o boima nna re nyaka go boela back to Nibiru, and then o mongwe wa bana ba Anu yone ke bolela ka Anu jwalo o le gore o referiwa as God le yena, but ga se the divine power, ga se yena the creator of all akere. So ke yena setlogolo khukhu sa Modimo Anu. Bana ba babedi ba gona mo ke o mongwe ke Enki, o mongwe ke Enlil. Enlil ba dula in the Garden of Eden mo le lore Enki o ba dula ke lebetse rona yena o ba dula ka ke lebetse that place mo ba go dula gona, because Enki be le the first born, second born e le Enlil, the third born e be le wa ngwanyana. Okay, ya ba ntela gore ka nako nngwe wa ba tšetše ngwe mo le gore Enki o lantšela gana mowe batho ba le ba strike, the igigi ba strike, Enki o tshwere ke stress gore they must stop digging the gold ba boele back to Nibiru, and Nibiru gore e survive they need this gold. Without this gold, Nibiru planet itla phatlalala, everyone will die, then there won't be any planet anymore.
goba legodimo la Nibiru le ka saba gona. Let's refer to it as legodimo la Nibiru. So ga banna ko ile gore enki o lantja dutse a sa lwa le marapa a tlhogo gare a bona phofolo siona. Phofolo e kgona go ema ka maoto a mabedi ge e ratile, e kgona go namela metlhare, e kgona go tshwara ka matsogo a yona. Phofolo e boneng e be le tshwene. Enki a lebella phofolo a re mos phofolo eke ka mokgwa e bopegileng kana e nyako le tshwana le rena. A re mos we can take phofolo eke ra tšea something from yona, maybe re tšea ya monna ra tšea di semen, and then ra tlhakantšha le an egg from one of us, one of our women, akere o mongwe wa basadi ba ba bitša the Anunnaki, and then ra di mixa together, and then ra create an embryo, an artificial fertilization, and then a bolela le sesiage le ngwana gagwe gomme ba bona ile good idea. These people ba le botlhale, they were very technology ya bona be le very much advanced, and then ga ba ka mokgwa ba dira ka mokgwa, and then ba fetša go tlhakantšha everything ba tšea that embryo ba lokela ka maraga mpa ya ka mara womb ya moratho enki, gomme moratho enki a ima kgwedi tšaya until e fitlha 10 months. Ba re o belegile ngwana owe at the ka kgwedi ya bo 10, not ka 9 months go tshwana le rena, but ka kgwedi ya bo 10. But the first few people ba ile gore o ba belega ba sa gabotse ba ba le sort of deformed, because o ba etswa ile motho ba tla kgotse le gore motho o matsogo a gagwe ga a kgone go tshwara, o mongwe ba mmelekile and then a kgone go bolela, o mongwe ba mmelekile ga a kgone go kwa gore a ba kgone communicate, o na le ntho le re sa short, until enki a decide gore no a re buletšeng something gore wa ba le ntho le gore ba e dira gape, akere ye le gore ba etša something from the DNA ba e lokela in the embryo, gore embryo yela e kgone gore e tšwele motho a tshwana le nna le wena goba a tshwana le bona, ke nnete go thomile go ba sewe. And then the first person o ile gore o tšwela la gabotse a feleletše a tshwana le nna le wena ba ile ba mmitša gore ke Adapa ke Adama go ya ka mola Bibeleng. And then the second one e be le Eve, ke lwetše nna ka nabantse ba mmitša mambar something like Eve. So if yela ka kwa Bibeleng e tšwa go yona lentšu lo la le le gore motho o thile ke mosadi o thile ke bona the Anunnaki, ba ba tša ba iša tšhemong ya Edeni gore ba gole mola ba gola ga ba bone gore ba gotse, then ba thoma gore ba thoma ba le bana le bona gore ba kgone go producer mo bana ba bantšintši, and then ya ba re ka nako enowe then mo Anunnaki ba thoma go joina ba basadi, and then enki le ngwana ba gare ba sa tšwela pele ka technology ya bona ba sa tlhakantšha tša ba tlhakantšhang the semen le di-eggs, and then ba di lokela ka mare ga dimpa tša the Anunnaki women, e be le basadi ba Anunnaki be le ba bantši ba batlile mo lefaseng, and then ba lokela ka mona, then basadi bana ba le ba thoma go gola, bana ba le thoma ba bantši, bana ba le ba fitlha ma 15 years 16 years, and then e ba nthola ba santse ba reproduce le bona, ba santse ba be le bana jalo gore e be ba bantši, then ba thoma go šoma gore eme ya bona ba bopa batho ba be le gore ba šome gore ba replace the egigi, e be bona ba tla go šoma ka mola tšhemong ele ba be bona ba tla go šoma mo lefaseng leke ba dire ba epe gold ewe ka kala the egigi ne ba se nyaka go bereka, akere and go ba nako le gore then some of the egigi ba sepela ba ya to the moon, because moon e be le sort of ba ile go create a substation at the moon mo e leng gore ge ba tšea gold ele ba e tloša mo lefaseng, and then ba etša ba iša to the moon ba feta le Mars, and then simola ba subelela because ne ba ka se kgone gore ba no e rwala all at once, akere ka baka la dilo tše di bego di diragala kwa lefaufaung, akere go bona dilo tše ntši leo di a diragala. Ke boletše kana ke dibitše this dipolo tše le gore kgotse le di tuka mollo kore it's like maswika a tuka mollo, and then a betha di-spaceship tša bona, and then a di tša boma, and then but everyone a tlhokofale, so they ba leka go ba protected. Okay, and then ke ka mokgwa le gore batho ba bopilwe ka gona, nna le wena re bopilwe ka gona, and then so ge ba bolela ka badimo, Bibele ela ge e bolela ka Modimo mola kgale ge Bibele e thoma go ngwadiwa e be se ka English, e be le ka maleme a mangwe, the Hebrew, the Canaanites le ba bang gape le the Egyptians le the Ethiopians, di Bibele tše fojek tša tšwana ga tše fojek, akere ge ba bolela gore Bibele ya bona di Bibele tša bona mo ka tsona di be di bolela ka badimo, di be di sa bolele ka Modimo. Batho go bile nako le the Roman Empire, the Roman e be nyako busha, the Roman Catholic Church e be yona all over the world e be yona e bushang, so ya thoma ya ngwala Bibele ka English,
ba translate Bibele ba just some of the things ba di lokela ka Bibele, some of the things ba di ntšha go tshwana le the book of Noah and other books tse dingwe tša bohlokwa okay. And then it had the 12, I think the 12 disciples, something like that. Ye le re bolela kudu ka Jesus, ye botjana Jesus e bele motho wa mohuta mang, Jesus o ba rapela modimo mo feng. So Jesus o ba sa rapele modimo la kwa Bibeleng, because Bibele ga e bolela ka modimo ga e bolele ka the creator, the divine power, the divine light. E bolela ka one of the gods. E bolela ka batlogolo khukhu ba modimo ba ile re ba le mo lefaseng, e bolela ka bona. So kwa le rena go rapela wena o rapela o lebishitse kae, o bitša modimo o mo feng, okay. So ge Bibele bolela gore modimo o rile le se la khunamela badimo ba bangwe, o pele gore Bibele e botša gore go bona le the Egyptian ba ena le badimo ba bona ba ile gore ba ba rapela. Badimo ba the Egyptian e be le Enki, and then ya ba le bana ba Enki ba bashimane, e be le bona badimo ba the Egyptians, because ha e bolele ka Enki, e bile le bana ba banyenyane ba bolela ka bashimane fela. Go tla jang gore lefase le feletse le ba divided go ba le badimo ba bantši, ebile ntho la gore bana ba le ba Enki ba tlile mo lefaseng. So bona ka bose bona ba thoma go nyokolwa, ba baka lefase, ba baka go rula. Number one, Enlili o bakile the Garden of Eden. The Garden of Eden e kreile ke Enki. Enlili a re ga fitla, because Enlili was the second one to come here. Enlili a thoma a ilwela. Then papa o Enki ile go anu, ile go modimo le nkwa planet Nibiru. Ana mare no a fuwe Enlili, the Garden of Eden e fuwe Enlili. And there was a time when Lord batho ba le Adam le Eva akere gore ntse ba bitša ntile ka mokano banna ba le ba ba creating ntse ba bitša bo Adapa ba se le mokano le bo Eva. So ra rona se Adam mo tee se Eva mo tee be le ba bantši, and then ba le bantši ba thoma go la mola ba ba le bana ba bantšintšintši. Enlili a thoma complain gore no ba mo rasetša, and then Enlili o lo bona gore batho ba ba bohlale ga ba bolela ka the ba re ba jile apula akere ka mochimong. There was no apple, there was no apple, e be le bohlale bo ile gore the soul ile gore Enki o rile ga re bopa akere a lokola the soul, akere a lokola soul ka ra mebele rena, and then ke yona e dirang gore batho re be divine. So o ile a bona gore no gape batho ba batla ba bohlale ba tla ba fetša bile ba re tšela lona lefase leke. Then ke nta gore a kwate a ba kobe ka mola tšhemong yela ya Eden, gomme Enki a ba tšea a ba beya mo a ba beyang gona gore ba tšwele pele ka go creator, ba tšwele pele ka go gola. So Enlil o be a sa rate batho, because ka nako ntšho ba kwata a re ba mo rasetša, and then go ba punisha ba re o ba kgona go dira dispel, a dira spell se se itseng go ba le komelelo, pula e sekana completely e be tu batho ba bolaya ke ditlala. Neng a create ntho e itseng, Enlili ya bolela le Enki, sorry Enki ya bolela le Enlili a mo kgopela eng please batho ba ka ba bolaya ke tlala eng diphoofolo di a go jalo until okay a dira gore pula e thome go na. Neng o create something else. Enlili ke yena create le metse fula e meaga be le go bolaya batho ba mo lefaseng ka moka o shale bana ba nnoši. Unfortunately a palelwa ka la re Enki o ile a botša o mongwe wa batlogolo ba gagwe gore ge ke re batlogolo ba gagwe, there was a time when Enki o ile a re out of batho bale a ba bopileng mo lefaseng akere batho bale ba bopile batho ba tshwana le nna le wena, bo Adapa ba bantšintši le bo Ifa ba bantšintši. A bona bo Ifa ba babedi ba le ka mo tšhemong a ba rata akere ba re a robala le bona, gomme batho bale ba ima ba sena ima, and then ba ba le bana a tšea bana bale. So bana bale e be le wa ngwanenyana le mošimane, mosetsana o le mošimane o ba ile ba ba bohlale kudu and more divine, because ba tšwa straight from peu ya Enki. And then ge ba tšwa mo go peu ya Enki, ra gopola ka nako ya metsefula, ka nako ya metsefula Enlil e meaga e be le go fetiša everyone, batho ka moka ba gwe go tšhale the anneke ba nnoši. So Enki ba sa e thabele taba yeowe, because o ba fila gore ba dirile mmereko mogolo yena le ngwana gage le sesiaga ba creatile batho people. So ene ba rata batho ba kudu, because o ba re ke my people, ke batho ba ka, ke ba bopile, o ba rata kudu, o ile ba kwela bohloko. And then ke nta gore a sepele a ye go sebotša Noah. Noah ke mang? Noah e be le motlogolo wa o mongwe wa bana bale
e ke botsa ka bana ba le babedi ba le gore enki o bile le bona le if ba la ba kry-ileng ba babedi ka mola gare ga tšhimo sa moyo ka mara tšhimo a robala le bona ke Noa ko mongwe wa batlogolo ba o mongwe wa bana ba uwe bana ba ileng ba belegwa wa ngwanenyana wa moshimane ke ditlogolo tša bona. So that is why a ile a ya go yena motsa a ge a reka a kere sona se ke psela se segologologolo and a namka ba tsentšhe batho ka mogare and then from there ba survive. So after metsi fula and le lo bona gore o la o sa phela Noa wa phela a kwata kudu mo ile o bile wa setjane go la le enki se se bona a ba lamola gomme okay ba ifetša mokgwa ba ifetšang ka gona ene ya tsena le ke anu ke papa bona a le kwa Nibiru anu a bolela gore enki o dirile botse ka o protector some of the people ba se ke ba loba a kere some of the people ba kgone go survive o dirile ga botse. Then after mo batho ma go aga everything ka leswa batho ma ba aga ditsela ma-bridge jalo le jalo eng dintlo and then ya ba re batho ba le ba kgone go survive metsi fula then ba sa tswa pele ba sa ba le bana ba bangwe enki le ena le bana ba gage a le ngwana gage le sesi ya ba sa tswela pele ba sa bopa batho ba bangwe gore at least batho ba tlale mo lefatshe be ba bantši. And then ka nako la metsi fula ba re Cain o ka mo gopola Cain ko la go bolaya le twin la gage Abel they were ma-twins be le ma-twins batho bale bebile re ke mogolo le morati be se mogolo le morati be le ma-twin Kaine ko la a ileng a bolaya Abel and that's no bolaya Abel then ba mo benisha gore ba mo koba kwa nakanyela a sepela ba raya thabeng kwa deep in Africa I got namka then yena o ile a survive ka re metsi fula le kwa lengwana metsi fula la se be that strong ka re go bosna tshwantse mo lebeli yena le few people batho ba lapa la gage so bona ba ile ba survive and then after that to tsoro batho ke ba ba few ene bana ba enlile ke ba bagolo le bona and then enlile a lebeletse bona gore bana ba enki ka re ke bona ile gore they are in charge of everything and bana tšhaba se sentšintši se le gore se ba tšhetse morago sa rapela ba dirang ba khunamela jalo le jalo enlile a thoma ona gore mo enki le bana ba tla ba tša lefase leke ya ba la bona because bana le tšhaba se sentši na rena selo ke na jo a advise o mongwe wa bana ba gage gore a sepele a ye kwa Cain a leng gona a fitlhe kwa a tše Cain be setšhaba sa gage a rute bana ba Cain go dira mesebo go bereka ka ditšhipi jalo le jalo ke ga ya kua e mele gore le bona ba be le setšhaba sa bona because these two brothers ba balola lefase leke mara ba go alla a ile be le ma enlile enki bare he was a Pisces e be le motho mo wa pele botse kudu ke na creatileng batho ne ke na le ba a le ka protector batho ge nke be se ka enki a botša Noa gore dira a reka metsi fula yetla lefase le tlo go ka mokana ga lona protect some of the people ibile ka ga di tablet ya enki a se a re protector wena le bana la bala fela o le tša as many people as you can a mo fa di measurement tša a reka yo rona e santse be e ka ka skip so santse be se ska ka then adra then some of the people but most of the people ba mo thusha go e aga ntowe and then ba ba kgonne go tsena ba kgonne go tsena ba bang ba paletse go tsena well ke bona ba tlhokofetseng ke ka ke na ileng a pholusha batho that is why re lo gona mo today why enki a ile a le ka go pholusha Noa le ba batho ba ba le go mo lefaseng before metsi fula ka thoma few months before metsi fula ka thoma enlile o ile a dira a pact le all the Anunnaki gore go ska ba wa tsoga ba le motho le gore o tla botša batho the earthlings ka metsi fula ba ska ba botša the igigi ka rona le the igigi ba ile gore ba sa le gona mo lefaseng le the Nephilim tla tlo tsana story sa the Nephilim ke bana ba ile gore ke bana ba the igigi le batho ba mo lefaseng ke bana ba ile ke ba belegile between the igigi le batho ba mo lefaseng the igigi ba le nako tse ba se tla mo lefaseng ba etswa from the moon ba tle mo lefaseng ba bona bana ba the earthling ba le ba botse kudu ba ba kganyoga gomme ba ba nyala ba ba le bana le bona bana ba bona e be le the Nephilim ke bana ba le e be le magema sorry magema ba le ba golo ke bona the Nephilim okay so ba dirile this pact ya ba ska ba botša motho okay and le no dumela because o was na choice but pelo ga be le botlhoko ba re bile o be Allah yena le moratho wa ge because ba rata batho ba re ke bana ba bona ba ba creative. So one day few months before metsi fula ka thoma enki o la robetše
a ba le pono, a vision, a very vivid vision. Kara vision a bona lengelo ile o tswa kwa le godimo le tla le le ka kamoreng ya gage gomme le mmotsa di-instructions tsa go swantse a sepele a ye go botsa Noah ka metsefula. Noah swantse ke protect, a protect le some of the people, a protect le diphoofolo tse dintsi di leng mo lefaseng. Lengelo lela le ile la tlogela a tablet e be ngwadilwe e be dirile sekepe seuwe santse se agiwe ga mmogo le rona santse se agiwe ka eng le di-measurement tša sona. A letša gape le gore santse a tše le diphoofolo, tshadi, tona le tšona di tsene ka moraga sekepe seuwe ka nako ya metsefula gore ba kgone go phologa. After pono yeuwe Enki o ile a phafarega, ga a phafarega ga re tafoleng ke nnete a kry-a tablet yela le ke confirmation a re ke nnete lengelo lewe le be le le gona. That is why Enki a ile a sepela bošego ba o latela a ya gana mola Noah a leng gona a se tsene ka mogare ka gore ba se nyako face Noah a ema ka montle ga lebota le bošego a bola le yena a le ka montle ga lebota a tša tablet la e bja mo fase a botša Noah gore a itše a follow those instructions. Gomme Noah o ile a dira ka mokgwa ka baka leo le gore Noah le batho ba bangwe ba ile ba phologa ka gona. So go ba le nako e le gore dilo tša tshwana le di-pyramid di a agiwa akere. And then Marduk e le go o mongwe wa bana ba Enki o ile a nyala o mongwe wa basadi ba mo lefaseng. Batho ba mo lefaseng tse ba botša ke the earthlings. Nna le wena batho ba tshwana nna le wena, our grandmother, great grandmothers, our great grandfathers, our ancestors tse ba botša ke the earthlings because ke batho le ba ba bopile mo lefaseng akere. And then so Marduk o ile a nyala one of the earthlings. Ntho ile re ile ya kwatiša bo Enlil ba mmotša ba re okay ka re wena o nyala o mongwe wa the earthlings, then go ra re wena you are no longer ga o sa le a prince, the prince of Nibiru, and ebile ga se wena the prince of this earth. Ola a ra gona taba batho ga ba le nako tše le gore Enlil o abela bana ba gage dinaga, o abela bana ba gage di-areas mo lefaseng leke, and then Marduk le ena a re nope le nna ke a dinyaka. So namka then ya ba nthola ba divider lefase leke re le go mo lona into two sections, go ba le section ya Enlil go ba le section ya Enki. And then mola go Enlil a tša portion tše di itsenye a fa bana ba gage o mongwe a mofase mongwe a mofase a fa le ditlogolo tša gage cause ditlogolo tša ba se ba gotše le bona. Enki ke a tlo tšhentšha mabitso a gage le mabitso a bana ba gage, and then ba kepitša bo Isis ke mo ile gore e thomile gona moo because Enki o ba le gona mola bola Egypt e repeta akere. And then di-pyramid di bopile goba di agile goba di-ideas tša go aga dilo tšela, those ideas di be di tšwa go ngwana wa Enki. Yena a ileng a thuša Enki go bopa batho a tlileng ka di-ideas tša gore papa a re tlhakantšhe mo le mo le mo, then batho ba ba kgone tšwa ba le gabotse ba se ka tšwa ba le deformed ba re ba le botlhale kudu. Okay, so like ke dira video ke nyako feletša that story sela sa Enki from there, then ke tlo bolela ka the Egyptian o tsebe gore okay mo the Egyptian Enki be ile manye, Marduk be ile manye, le lengwe Marduk ba mitša Amun ba re le gore e meana gore amen in English, e meana gore amen. That's why ba re ga re rapela ka motlhe re fetša re rapela re re amen, re ra gore re saluta Marduk, re saluta Amun. And Marduk ke yena ka nako le ya ntwa ya kwa le godimo ke yena a ileng a finya Tiamat le setšhaba sela sa gagwe, batho le ba bego ba tšhoša e le half motho half phoofolo. Go ka lebelana le video tše le ke di dirile ke boletše ka Bigfoot, so e tswa ile ka Bigfoot. Ke boletše ka werewolf like dogman ke motho mare o na le tlhogo ya eng, o pele yela ka motho mare o na le tlhogo ya a wolf goba ya mpša mare a ba le matsogo a o tshwana la motho. Tše dingwe mola maotong ke maoto a motho, ba bangwe tše dingwe mola maotong ke like di-paws tša nthwela tša tshwana le tša mpša goba tša a wolf. Go na le dilo tša re ke di-bearman ke beara bear mara ebile ke motho. So ke tše dintši diphoofolo tšele. So Tiamat ba nyaka go destroy everything e šalele under yena, everything e be yena. So Marduk ke yena ileng a thuša a save the universe.
so madoko le yena o ba nyaka go ba something. So ge ba bolela ka badimo ka mo Bibeleng ba bolela ka Enlil, Enki, sesi ya bona ke lebetse lebitso la rona ka lantjwa mmitša mang ke tšhaba bolela lebitso le re kgotse le gore a se the right one, but o ka checka video e laka then o tlo kry all the names gorena ke ba ke pitša bo mang. And then le bana ba bona ke bona badimo because ba divide di-areas akere ba bitša badimo ka boka la gore ke bona ba bopileng batho, ke bona ba dirileng go lefase le be le bophelo ka mokgwa le na le bophelo ka gona, ba aga dintlo, ba ruta batho go bolela, rutile ke bona go bolela, ba ruta batho go šoma, ba ruta batho dilo tše dintšintšintši. Ene ka nako ene le ya bona ba re le batho bana le ba ba bopa that time ba ba le botlhale they were more advanced, ba kgona go dira dilo, technology ya gona e be le very very advanced. So ge re ke compare rena to bona bo the ancestors tša rena tša nako tšela, we are nothing. Bona ba tseba technology ka ntle le ka gare, and they were more divine ka ntle le ka gare, unlike rena ra rapela but we don't believe. Bona they believed, ba tseba gore ba manifeste dilo, they need to have faith. They knew how to manifest things into their lives. Okay, so ke dilo tše dintšhi tše le gore di gona ka mola ra story sela, but ge Bibele bolela ka badimo o gopola gore ke nako tšela yena Yahweh a botša setšhaba sa Israel, the Israelites were under him, e be le the Hebrews ba le under yena. Ke nako tšela e le gore the Israelites ba ile nageng ya Egipeta ka gore nageng ya bona go be go na le komelelo, and then o gopola gore ke nako tšela go be na le komelelo e ntšhi, batho ba tlhokofala go sena dijo, and then ya ba nthwela gore setšhaba sela sa Abrahama se a sepela se ya nageng ya Egipeta, gomme Faro a ba amogela a ba fa naga, a ba fa dintlo, a ba fa dijo, and then go ba le nako e le gore yone setšhaba sela sa Abrahama se a gola, setšhaba sa Israel se a gola, the Hebrews se a gola, ba le bana kore ba bantšintši bile now Faro, the new Faro wa tšhoga gore mo ba tla ba tlo re tšela naga ka re yone ba gola ka bontši, ba multiply ka bontši, ba tla ba re tšela naga. And then a thoma ba tshwara jalo ka di-slaves, a ba tlhakiša, ba betha diranga, and then ya ba re ke nako tšela Moshe le yena a le gona gana ka mola. And then re gopola story sa Moshe o belegile ke one of the Hebrews, and then ya ba re ke nako tšela gore Pharaoh, the new Pharaoh go leka go controla naga gore batho ba le ba se ke ba multiply kudi ya ba bantšintšintši, a thoma ntšha mola gore from now on anyone a imang wa Moheberu a ba le ngwana ona santse a bolaiwe. Ya ba gore ke nako tše Moshe a belegilwe, Moshe a seno belegwa bommaga ba nyaka gore ngwana la a bolaiwe, ba tša ngwana la ba dira ke nako tše ba loga something yana so ka majwanye kore a ke tsena nka bitša eng a kenyana wa skepenyana se senyane so ka majwanye ba lokela ngwana la ka mogare, then ngwana la ba nana mola ka ba mmea ka mo metsing ba fela ba ya ba yo monyantšha jalo le jalo, until one day ngwana Pharaoh a sepela ya kwa metsing a ena le basetsana ba ile rentše ba go mo tlhokomela. Ngwana Pharaoh ba re ba dirile o belegile ngwana ba re ngwana la ba still bone ngwana la tlhokofala, so ngwana Pharaoh pele ga be le botlhoka le kwa alla ebile a nyaka le ke polaya ga ntša le kwa a kwa ngwana alla gare ke ga kry-a ngwana ola ka mogare ga sekepenyana sela se senyane sa diwa ka majwane a mo tšea ke gare ke mpho yaka, and then a nama bolela a re no one will know, a ona motho a ka tsebang ka ngwana ke gore ke kry-ile ngwana obviously ngwana Moheberu o le re ba tryile go mo hida, ke tla botša batho maka ke tla re ke ngwana ka cause only few people ba tseba ke belegile stillborn, ke sort of miscarriage, ba tseba ngwana ka tlhokofetše, so batho ba ntšha ba tseba ngwana ka tlhokofetše, a botša batho ba le banyana ba le ba mo tlhokomela le se ke la bolela e be sephiri ke a tša ngwana ola a mo thea gore ke yena Moshe, then a mo iša gae ngwana ola a gola gana ka kua a sa tsebanana re yena ke yena motlhobo ola wa Egipeta, mara a makala ba sa nape ba mo rata ka mokgwa ene ka metlha ba tshwenya the Hebrews ge the Egyptian ba betha ma-Hebrews ba bolaye pele ba be ba botlhoko, until one day a sepela a bolaya o mongwe wa ba Egipeta, ke ga a tšhaba ka a ba tsebile gore ba tla ba tlo mmolaya, a tšhabela mo a tšhabelang gona ke na tša e kopana le Zipporah, papa o Zipporah a mo amogela mo nageng ya bona, mafeletšo a nyana le Zipporah, until one day wa thabeng yela ya Sinai, Mount Sinai,
then a kwa lentšu la Modimo a bona light e tswa mola ka mehla, then e bolela le ena e mmotša re moše sepela o ntšha setšhaba sa ka Egepeta. Then mafelelong a sepela le Zipporah a follow di-instructions tša Modimo. Modimo a bego a bolela ka yena ke Modimo wa the Hebrews e be le Enlil. That is why Enlil a rile le seke la khunamela badimo ba bangwe. Ga bolela ka badimo ba bangwe o bolela ka Enki le bana ba gagwe. So o nyaka gore the Hebrews ba khunamele yena a noši le bana ba gagwe ke yena Yahweh. Okay, then ke a sepela a yo bantšha moša sepela a yo ntšha setšhaba sela gona mola Egepeta. So the Egyptians, Pharaoh le ba bang ba Egepeta e be le batho ba ile re bona modimo wa bona ba badimo ba bona e be le Enki le bana ba gagwe ke bona badimo ba bona. Ka nako ba ba setse ba sa ba bitša bo Enki ba bitša bo Ra bo Isis jwale le jwalo. So ge re bolela rena Basotho goba batho ba swa ka mo Afrika Borwa re re badimo re refer to our ancestors, ga re refer to badimo ba le ba kwa Bibeleng gods. Badimo ke di-gods, di-gods e be le Enki, Enlil, sesi ya bona le bana ba bona ke bona di-gods because bana le DNA ya Modimo, ke bana ba Modimo straight, ke batlogolo khukhu ba Modimo straight. Okay, papa bona Anu o ba bitšwa Modimo God, ke Modimo wa kwa Nibiru. Ga lebella Abzu, the divine power, the divine light, ke yena the creator God, ke yena ragolo khukhu wa gagwe, ke descendants ke a descendant ya Abzu. Okay, and then when coming to Jesus ne ba sa mmitše Jesus, ne ba mmitša Yeshua ke lebitso la nnete. So Jesus ye tlile nako tše the Roman Empire e nyaka go busha the whole world, e creator Bibele, e creator Christianity, ya nama ya thoma ya bolela ka ya change lebitso la from Yeshua ya mmitša ke Jesus Christ. And go ya ka dingwalwa ba bolela gore batho ba tshwana le bo Enki, batho bana le ba ba bopileng, the first people ba ke ba ba bopileng bo Adam le bo Eva, they were not white people, e be se makgowa e be le Basotho. Jesus e be se lekgowa e be le Mosotho. And le picture le ba bjang ka kwa e re bonang ka mo dikerekeng tša rena boroma bokae ka tša Jesus wa lekgowa, Mary wa lekgowa a gona ntwa mohutone e be e le Basotho batho bale. The reason why ba dirile so ke ntho la gore ba nyaka go gatelela batho baso, that is why. And mola kgale na ba seno bopa batho ba be ba bolela same language. Wa ba nako le gore ge re bolela ka Bibele go na le mo le ba bolela ka the Tower of Babel. That tower e bopile ke Madoko ke ngwana wa Enki, ngwana wa Enki o la wa nyala the earthling. So ba rile kore the reason why a ile a bopa that thing ke na tše ba senya ko mo fa naga ya gagwe, ba senya ko mo fa setšhaba sa gagwe, because Madoko tše nako ntšha a se gona ka mo lefatsheng le ke o ba le at the moon, ke bona ba controller everything at the moon and again at Mars. So ka ya at the moon go na le di substation kwa moon, Mars go na le substation ke tše di yakeleng ke bona. So and then ke na tše a dira yona that tower, and then Enlil a re bona re Madoko wa ga that tower a kwata ke ga tsoša another puleng wa kgolo ya o thuba everything mo ene pula ona e be sa be a normal pula, even metsi fula a se be pula e normal ya o tseba ke nna le wena. Go na le tše ba di šomiša the weapon of destructions. Nka no re mohlomongwe ke kore ba ba re ga pula e ena bona go ba dilo tše le gore ba di šomiša kore sort of the bomb akere gore ge kore bomela ba e fošetša mo lefaseng e betha kua fase ka ra pulela e cause mathata a mantšintši e bolaye everyone. So pulela e nnoši be ka seno bolaya batho ba bantšintši, nto ba bolaya batho ke the weapons tšela ba bego ba di šomiša. So ba ile ba šomiša those weapons again go thuba that tower e bego e aga ke Madoko. Then ke nako tšene Madoko a tlo fiwa lefelo la gagwe, because Madoko ba re yena ke yena Modimo ba re lefase kore ba tshwana le Enlil, o ba tshwana le ramogolo wa gagwe, o ba le very very ambitious, o ba baka Madoko, o ba baka kudu ka gore nako tšela ka ntwa hela ya kwa le godimong o ile ba botša gore ka gore everyone o ba tšhaba ba tšhaba Tiamat le setšhaba sela sa gagwe, ba tšhaba Tiamat ka pelo le moya.
So madoko ke ena ileng a mo face are okay nna ke tla mo face, and if ke a molaya ke a mo fetšisha Tiamat le matla a gagwe ora gore le tlo mpha Nibiru will be mine. O tso ke before earth e ba gona ba dumela a re ke tlo ba modimo wa lena le tlo nkhunamela ba dumela. So that is why madoko a etla mo lefaseng a banya ka lefase leke e be le ka baka la re they promised him ga ba sa le ka kua mara ka la re o nyala an earthling ba re okay o ka saba the prince of Nibiru. So by then ebe o ba sa bitšwa a prince not yet ka la ra gola go ba le gona wa ntša a sa le gona anu ba sa busha. Okay, so Jesus o ba tseba ka bo enki o ba tseba ka bo enlil bora and everyone. So Jesus o ba sa rapele bona because they are not God. Those people ke badimo ke di gods. Morena Jesu o ba rapela the Almighty God, the divine power, the divine light. So ke araba putšela mothola a re bibele e re se ra khunamela badimo yena na re ga e bolela ka badimo bolela ka di ancestors. No, ka nako ya bo Abrahama go bo ena le dingaka ba tshola ditaola ba tshola marapo a bona fase ba divine ba consulta. So bongaka bo tswa kgole so go profeta le go bangaka go divine jalo all these gifts ke di gift tse le gore di file ke Modimo tse dingwe re di file ke enki le go yena a re bopileng gore re be le those gifts ka tsona aim gore re thushe lefase re phološe lefase from demonic forces. Okay. And then ba bolela ka di demons ba bolela ka bomang I be part 2 this one I be part 2 okay, otherwise it will tseleng and it was story se stelele part 2. Okay, so morena Jesu o ba rapela Modimo the divine power, the divine light. O ba sa rapele bo enki o ba sa rapele bo enlil mara o be a followa the principles tša bo enki le Horus. O ba a meditator o be a rapela o be a studišitše Reiki o be o be a trainer o ba studišela tša tshwane di meditation Kundalini awakening jalo le jalo. So ga re bolela ka badimo re bolela ka di ancestors rena di gods ke badimo ba le ba ka bibeleng bo enki bo enlil bo madok le ba bangwe gape go bankano re borra bo Horus le ba bangwe gape. Enlil le bana ba ga le bona ba ile ba tšhentšha mabitso a bona. Enlil o ba ke bitša Yahweh. So ga re bolela ka di ancestors ga re rapele di ancestors ra di acknowledge they are our blood re na le DNA ya bona ba santse ba re guide ka ga this life ga re ba rapele ra ba acknowledge ra phasa ra tšhela snefi fase ra ba fa metsi. That's what we do. Mangelo a rena go ba badimo ba rena go ba tsona di ancestors tša rena ba tla go rena ba bolele rena ba re guide ba tla go rena ba re bontšhe moleko o itla gore kgone go protecta jalo ka di jwa tseleng ba kgone go bušetša tseleng jalo di ancestors tša rena they are there to guide us spiritually. Just that re le ka mo lefaseng la ka keno moya wa lebala re lebala mo re tswang gona re lebala le purpose ya rena. That is why re phela re dira di-mistakes and well re santse re fele re kopana le mathata ka ra bophelo because maybe gore ke fitlhelele yona ntho ele ke nyaka go e fitlhelela ntho ele ke nyaka go e fitlhelela it's on the other side gore ke fitlhelele ke santse ke fete ka re ga mathata gore nagana let's say maybe go na le gold on the other side of the river o e fitlhelela jwang gold ela a kere gore o kgone o fitlhelela ka letsogo la ka se kgone o stretcha you need gore o tsene ka re ga ge le go na le thaba o namele thabela o tshele thaba yela o tsene kwa ra metsi ale o swime ene kwa ra metsi a gona di crocodiles go na le di sharks go na le other things tse le di ka go loma. So you need gore o be botlhale o tse gore na le tela go di dotcha jwalo until o fitlhela gold ela ke yona life re le mo go yona gore fitlhelle re kgone o fitlhela that thing that purpose or re kgone o fitlhela destiny la rena yela. What are we supposed to do?
obviously o tla ba le mathata mo tseleng re no feta ka re ga ona mara mo re yang gona re tlo no fihla ke a leboga video ebile telele tla ke tlo dira part 2 yana tla re tswela pele ka yona ke a le leboga and this video ga ke change megopolo ya batho ba bangwe ka yona that's not my aim ya ka kono re wa rata go theletša ditaba tša Modimo a theletše o ile gore ga e rate go di theletša a se ka di theletša ke a leboga